itu saya mengajak Anda untuk melihat kedatangan dari mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah berada di arena nonton bareng pertandingan timnas Indonesia versus Australia di Jakarta. Yang juga menarik untuk dicermati nanti adalah sejauh mana Coach Shin Tae-yong ini merespons performa dari timnas kita di babak pertama dalam laga tandang di Australia. Kita coba simak pernyataan dari Shin Tae-yong. Istirahat aja di Korea. Berarti Coach Shin baru datang kapan? Semalam baru sampai. Baru sampai tadi malam. Nanti juga tanggal 25 juga ya? Ya. 25날 또 우리 팬들하고 같이 먹더라. Tanggal 25 nobar juga bersama para fans. Jadi bukan hari ini tapi juga tanggal 25. Ada yang mau disampaikan kepada para fans yang udah kangen sama Coach Shin Tae-yong? 네, 감사합니다. 대만가시아. 일단 우리 팬들이 이렇게 반겨주고 챙겨주셔서 너무 감사하고 저는 행복하다고 생각하고 있습니다. Terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa dan dengan situasi seperti ini, Coach Shin sangat merasa bahagia. 제 마음속에는 항상 인도네시아가 있고 또 인도네시아 축구가 있고 인도네시아 팬들과 국민들이 있다고 생각하시면 되겠습니다. Selalu ada Indonesia dan masyarakat Indonesia di hati Coach Shin. 일단 우리 인도네시아 대표팀이 전반에 아쉽게 3대0으로 치고 있지만 후반 45분이 남아있고 앞으로도 또 3경기가 더 남아있기 때문에 다 같이 한 뜻으로 또 45분을 열렬히 응원하며 좀 더 좋은 결과가 나오지 않을까 생각하고 있습니다. Memang 45 menit tadi sayang sekali hasilnya 0-3. Tetapi masih ada sisa 45 menit lagi dan juga masih ada 3 pertandingan lagi ke depannya. Jadi kita harus menjadi satu semua untuk mendukung timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong masih terus mendukung Indonesia kan? 물론 인도네시아를 좀 아쉽게 떠났지만 그래도 지금 경기 뛰고 있는 모든 거의 전 선수가 제가 키워내는 제 아들 같은 선수들이기 때문에 항상 제 마음속에는 항상 응원하고 있다고 보시면 되겠습니다. Memang dengan sayangnya harus meninggalkan timnas Indonesia, tetapi memang anak-anak timnas saat ini memang hampir semua anak-anaknya Coach Shin juga. Jadi dengan hati senang Coach Shin pasti akan mendukung terus timnas Indonesia. Terakhir, apa yang paling dikangenin sama Indonesia? Kan kemarin tidur di Korea terus. Yang dikangenin sama Indonesia apa? Jebret ya? 사실 집으로 상당히 그리웠고 보고 싶었고 생각이 많이 났던 친구 중에 한 명이었다고 생각하거든요. Memang salah satu teman yang terbaik Coachnya Bang Jebret. Bang Palin itu memang salah satu yang Coach paling kangenin memang. 사실 옆에 있어서 그런 게 아니라 제가 좀 석연찮게 떠나갈 때 그래도 저한테는 많은 힘을 줬던 친구라고 생각하면 됩니다. Bukan karena lagi ada di samping Coach Shin, tetapi ketika meninggalkan Indonesia dia tetap ada di sebelah Coach Shin dan mendukung terus. Jadi sedih aku. Makasih Coach Shin Tae-yong, nanti kita tunggu babak yang kedua. Kalau ada waktu ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. 네, 이렇게 만나 뵙게 돼서 반갑고 Senang bertemu semua. Selalu ada timnas dan masyarakat Indonesia di hati mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Itu yang disampaikan dalam keterangannya di acara nonton bareng timnas Indonesia versus Australia di Jakarta. Dan sekarang juga masih terus berlangsung penyampaian keterangan yang disampaikan kepada para pendukung timnas yang sedang ikut nonton bareng di